Serchhip cable network clear tu te chibaivek ule CHANCHINTHAR achar tu RL thansiami Nimina Mizoram University Nwaya undergraduate exam result CHHUAK Serchhip college atangin ZIRLAI somriat panni EXAMAH somsari pathum an pass Mizoram University Nwaya undergraduate BA, BSc BCom, BSc Home Science le professional course CHENCHAT BCA, MCA, BSW, BBA result chu nimin khan ti chhuani a ZIRLAI exam sangli zariat som pakozi nga sangli za somriat pathum te chuan pasin za zela somriat paruk point pariat bialin an pasani tuntuma undergraduate result CHHUAK hian government Serchhip college po anti thathokhat veawa Bachelor of Arts BA 6 semester regular mi somriat panni examin mi somsari pathuman pasa ZIRLAI za zela somriat pakwa point panni pass ang annia distinction mi som panni le first division mi somruk pakhat an pasani Bachelor of Science BSc 6 semester regular mi somni pasari examin somni pali an pasa za zela somriat pariat point pariat pakwa pass ang annibok distinction som pathum le first division mi som pakhat an pasa government Serchhip college atang hian HLL zone chwai sanob zo ming thanga chan mari veng chu BSc chemistry Mizoram puma pakwana ani bachelor in computer application BCA 6 semester mi pangaten examin an vai hian first division an pass vek bok ani hebaka hian bachelor of arts BA second semester regular mi za somsari panga examin za somsari pakhatin an pasa za zela somkwa pasari point pasari pakhat pasang ni in repeater sa mi panga in examin an pass veka fourth semester regular mi za pasari examin za panga in an pasa za zela somkwa pariat point pakhat pathum pass ang ni in repeater sa mi pakhat examin a pass bokani government Serchhip college atang hian bachelor of science BSc second semester regular mi somni pariat examin an pass veka repeater sa mi panni exam bokin an pass ve a fourth semester regular mi somni pakhat examin an pass vek bok nimina MZT win undergraduate result ati chwa hian Serchhip mi mundanga le khazira changin sha theijina Samuel Shwai tlwanga son of Rammoya Serchhip din tharveng chu sociology ya Mizoram puma panni na ani bok Voina Changkhan THENZAWL intensified direct control fortnight chu THENZAWL man ani Voin khan THENZAWL IDCF mantur pawal hian THENZAWL CHC conference hall a satitan training board sayani a THENZAWL CHC MO10 zirtirna an pe ani naktu ka tengin asha te hian an bial chunga intina lu chhuakin no pangkum nga hnuai lam te tan ORS thlonin an semanga kochhalo enkol dan le ORS siam dan chu intina zirtirna an pezel don ani kochhalo hi India rama kumtin no pangkum nga hnuai lam mi sing rukvelin an lathi pui rengani kochhalo wanga no pangthi ti tlem na tur rampuma voina changa July ni sari thlengkhian intensified diarrhea control fortnight IDCF chu man ani ang AH&VETY department CHINCHHIAT danin Serchhip district chunga ASF LENNA khopathuma vokthi somnga pakhat an omto AH&VETY department CHINCHHIAT danin tun hnaya ASF leng thar le awangin Serchhip district ka ASF LENNA khwa pathum sailulak not van lai phai le bok tlanga te voksom nga pakhata thitoa voksom ruk pathum swata ni to bok Serchhip district ka ASF LENNA apwan zinga sailulaka voksom thum pathum thito in adang somni panga swata ni to a not van lai phaya voksom panni thito in som pathum swata ni to boka bok tlanga vok paruk thito in somni panga swata ni to bokani Serchhip district atang hiang khopalia vok sample chu enfia tura thon mek ani a henga hian vok pasari thito in somthum pariat swat ani to ani Integrated Child Protection Scheme Nwaya Din District Jail Inspection Team te chuan nimin khan Serchhip District Jail CHHIAHTLANG mi chu antlo Nimina District Jail Inspection Team te hian Serchhip District Jail antlo lai hian jail tang mi somnga pakhat om mekin anjinga mi panga te chu meichhia anni a anjinga pakhat chuan fa pom lai nein har satna an nei le nei lote zo fi anni boka jail om mek te chuan an thrisel na din hmun po a that thu soin Serchhip District Jaila tang mek jinga mi som pali te hi an thu buaya thiam lo chantir to te anni nimina Serchhip District Jail antlo na hian District Jail Inspection Team
te hian an chairman le principal magistrate renilal rem siami mar chuan hovin Serchhip district jail superintendent Lalding liana chinza chuan alo dong songa jail chunga meche ward lo masa in hemin nu hian mi paward en fia le ani boka jail atang mek te har sadna an nei le nei lo zo an ni ba ka jail om mek te po in zo fia du an nei te an zo ta heng te hi principal magistrate te chuan changin case lian zwal nei te chu central jail aizol lama thon tlak an trul thu shilin Serchhip pa ukil roi man ngai lo chi mi panhi sarkarin ada thu ashila thubai nei chuan arang lama ukil nei vat a fin thlak thu soin tuna sarkarin zu khapna akalpui meka in shemna an hle a zukai hnoya thubai nei chu case dang ang bokin a hlo om to hle ani ati an ma ni veng tu ten chongka an lo dil sak futsal ball pek dan kong an dap sak thur tu an soi bok District Jail Inspection Team te hian jail chunga in enkol na te po en fein chauka le wat sang an fanga jaila hian puanta na khol pakhat omin meichia ain mipa in puanta an zir pein an thiam jok te thoktu te chuan soin jail danga mantur jail tang uniform an ta china heiba ka hian VAWK paruk vel vulna tur jail compound na hian sakzo ani bok ani Youth for Environment Justice Mizoram te chuan NHIDCL KAWNG LAIIN Environment ati chena salutuk ti topani theinan Mizoram Chief Minister HMAN HMALA TURIN an NGEN Youth for Environment Justice Mizoram chuan Mizoram Chief Minister HMAN lekha thelutin NHIDCL in Mizoram hun changchanga KAWNG National Highway number 6 Siling to Zaukothar National Highway number 54 Aizol to Tuipang National Highway 302 Lunglei to Tlabung National Highway number 102 B Kaifang to Manipur in Mizoram Luile Ramngo ti Chiadan Soin tuna hian kantuar chaume kani antia NHIDCL hian India Environment dan le shai pakhat ma anzom lova EIA anti na omchun National Highway number 54 a po EIA report le plan anzom mu tur omlo leilung fate du dan ngai poimo na chete ma nei lawin rap thlak takin kan environment an ngai sa a mipui thin urin kan kuta dan ken ko na kan tho ma ngeya HMALA TURIN Chief Minister hi an nge nani NHIDCL in kan environment an TICHHIAT me khum himani theinan Youth for Environment Justice Mizoram te chuan me ni somni pasari changa ni somthum sa ni somni pani khan Principal Chief Conservation of Forest PCCF Environment Forest and Climate Change EF&CC Government of Mizoram Office Kota Silent Strike and Low Nei to a Hemirwal here NHIDCL in kan environment and TICHHIAT endika malangal tura an ngen na chu PCCF chuan ngai poimo in Forest Division tinte endik ngala atulang zela stay order peturin thupe ka chwa ngala wanga lom thu soin Youth for Environment Justice Mizoram lekha hian vanlal dua Organizing Secretary Lunglei Thalai Paul Tibiak cham liana President Serchhip Thalai Paul Jelal Mun Moya President na Thiar Thalai Paul Naramza Wasailo President Sia Khopui Thalai Paul Piwan Ramchuangi Convener Romal Soma Convener le Larin Phila Spokesperson ten Ming Anziak ani Voin Khan RAJYA SABHA MP Puke Vanal Venan DURTLANG Special Blind School at Law Voin Khan RAJYA SABHA MP Puke Vanal Vena chuan DURTLANG Special Blind School at Law he school principal pu RK Vanal Ringale Samaritan Association for the Blind President Pusilal Hlir le Shrai Tudang Tele DURTLANG Local Council Shrai Tu Ten an Laudong Song ani DURTLANG Special Blind School a hian middle school no pang somli an meka heng ZIRLAI te hi zirtir tu thnem ngai takten an enkol meka ni Special Blind School ho tu te hian an school mamole har satna te MP hena hian an lo thlena MP chuan a theina zona chanpui atum thu asoi ani Voin Khan District Warsapu John LT Sang Hovin Kolosip District ka remnani lomdan tu relin thutkhom na nei ani Voin Chama Khan June ni somthum sang ni somni pahnia Kolosip District ka remnani lomdan tu relin DC Conference Hall a District Office sang how tu tele NGO shwai tu te chuan thutkhom na anneya Pujon LT Sanga Deputy Commissioner chuan hun akai shwai ani Voin thutkhom a hian kumdanga remnani lomna kalpui chin dan te ngai thla ka ni a shipui lenga wanga hun engemachen alom na bwa sai thei ani lo hnuwa
kumina mumal taka kalpui ani tur chu lom omati thu pujon LT sanga deputy commissioner chuan soi parish hall venglai kolosi pa Dr. Arlal Thangliana Minister Health and Family Welfare Department Havin remnani lomna himan turani anga Department Office NGO le political party shangshang IO te tel tura base ani remnani lomna tur in bua seina atana ti tur tur shangshang te soi ho ni in chanpal in semne te vo in hian nei ani Voin Khan AH&VETY Minister Dr. CHHUAK chuan PICFET Limited Annual General Meeting Veti Polytechnic Conference Hall ani chu man pui Dr. CHHUAK chuan African Swine Fever lenga wangin nasataka vok vultu ten an twar chu poyati thu asoya he shilenga wanga Mizoram dung le wanga vok swat te zangna dom tur sarkarin abai pui po more and bok thei chep to ati ama ngi sarkar lai puya minister te dor thu soin state le central nen achanve in zangna dom na hi kalpui ani dona sarkar lai pui lam chuan cheng vaibel chenga chuang anron peto a adolet na tur state sarkarin alo allocate to boka tuna changa reilote expenditure sanction mu ani don ti minister chuan asoi Dr. CHHUAK chuan PRRS na satakin aloleng to a ASF in Mizoram anwai le a vokvul tu te anlai nat om tak zeta sa in todel tura malak na po na sataka asukuk ta chu awan dwai thak hle ani ti heng wan dwai na te hi tok ma ila zammei tur kan dilauti in minister chuan ati ASF thok khatna na satakin kan twara tho ni na aleng le meka ado ne tur chuan mithiam jok ten ti le ti lo tur thuron an pek te ngai poimo atul thu shethar le turin mi puite acha state pon lam achanga voklak lu khapte ASF awanga vokthi an omin vok inchu tharuk tal ti ro tur ti tele vokshi laka himna tura in kai shwaina poimo dang sarkar in siam te chu zom ngei turin mi puite Dr. CHHUAK chuan acha non le ani PICFET hian ASF shipui leng an twarna sahlea THENZAWL an farma voksomnga pathum an thia zahni pariat zet swat an niboka selisia an farma voksom panga an thia somthum pathum swat an nibok ASF awang hian heng an farm pahnia vok an vulte hi an mangvek ani heti lai hian sarkar in PICFET Limited kuta adaran chu siamna animal feed plan tanshil atangin rancho engemazat an shal chhuak renga he hian PICFET sumlak lu na konga apui na sahle PICFET hi juni ruk sang khajakwa somriat pakwa khan din ni in tuna hian an hnuaya society za somruk pathum an oma he federation din chan le tumbul pui ber chu vokvul le akai hnoi thila member te mason tura malakte member te zirtir le kai shwaina pek te ani voin program hi PICFET Limited chairman pu FZO sanga na kai shwaya AH&VETY director Dr. Liana le Register Cooperative Society IO pu vanhlapui ate point thuan soi chhnua rorel na hun an mangzui ani voin chhma khan DHO office kolosi pa dragon fruit ching tu te tan dragon fruit shal na chungchanga seminar nei ni in shwai tu thar an thlang ngalani pu si zo sang liana district horticulture officer kai shwai seminar on dragon fruit marketing a hian vanlal nun tluang a ren thlei Mizoram Dragon Fruit Association headquarters Aizol chuan nikuma association hi din chan chau ani thu asoya dragon fruit ching tu ten kan thar chwa shalna kan buai lo nan ma lak ngal apoimo thu soin dragon fruit ching tu ten kan thar chwa be seizat kan insha chiana chutatanga state dangpo dor chho tur anni thu asoi Mizoram sarkar in cold storage engimozat ania he hi man mai thei ania chuti rwal chuan dragon fruit big hi cold storage a kar thumvel ba ka da that thei lo thu asoi mitfa president dragon fruit hi thlai thi har tak mase en kol lo chuan ra chwa thei chuang lawani a tuile le tha mamo na satak ni in ni mamo na satak ani a thing hnuaya a thei lawa nikanga ara thadua ara rei bokani ti state pona kan thon chhuak don ani chuan ara lian le risel tha ani angai wangin chutiang thar chhuak tur chuan kan en kol uluka trol ani ti a kan thlai thar te po chenomte in pe mai to lovin suma chantir hi kan tum to tur ani ati bok Puar Lalzirliana, President Kolosip District Dragon Fruit Association chuan Kolosip District B ka chuan dragon fruit hi bazara kan zor
tok ala tam lo ti soin kutna thok tu ten kan be tak tak chuan a thon chhuah na lam kan ngei twa nga la tul thu soi chonhulama Mizoram Dragon Fruit Association try tu te kai shrai na hnuaya Kolosip District Dragon Fruit Association kum sangni somni pahni changa sangni somni pali shrai tu thar thlan nga la ni a hengmi te hi thlan chuan ni President Tan Pu Silal Lura Vice President a Pu Arlel Zarliana Secretary a Pu Z Ramwana Assistant Secretary a Pu Arlel Mingthanga Treasurer a Arlel Biak Moele Finance Secretary a Pu P Malsomate thlan anni Khatizong kha chanchinthar kan thi chwa theite ani